Welcome to the Leading Site News. Kardom Pininili the Leading Site News Abirta ke Thanponjia Bang Nili Sami Semilin Derapi. Aphrangsi the Leading Site News Nangkelang Dun do Anabang Po Abang Pia Pansita Kardom Pipaje Reglo Kardom. All Karbi Anglong ICDS Mate Anganwadi Workers Association atum pen strike kepado pon. Langpher MSC constituency kaparlo bolong koma jialong haraghat lapen langsung mepi blok arlo ICDS mate Anganwadi Workers Association atum chilang petsi bainong pabad ng Jipura kachisong padopon. ICDS atum pen kachisong laki haraghat lapen langsung mepi blok arlo kido ICDS mate Anganwadi Workers Association atum chot lapubali. Bonta All Karbi Anglong District ICDS mate Anganwadi Workers Association atum thurpaksi chisong ponlo. Apong chisong pondet apita Sorkar atum kelang pon pedet abangki manghutume me alam lupusi penang anarada atum chithan pondenti. Lasi Sorkar keja atum ICDS mate Anganwadi Workers atum akisung chinira engine sopen bainong kapabat ponjia phansi All Karbi Anglong District ICDS mate Anganwadi Workers atum pen Sorkar aphan kachoningri padopon. যদি আমার তামিলনাডু পালু গৈ দিল্লী পালু গৈ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ঘৰতে বহি আছে আমাৰ বাইরে তাৰ মানে সেই বিজাণুটো থাকিব যে কোনো অসমে কাম কৰিব তেওঁলোকে প্ৰেছ বিবৃতি দিছে আপোনালোকে পাইছে নাই এইবাৰ দিছে চন্দ্ৰমাহা দিছে গৌৰৱী ভৰাই দিছে আমি কৰা নাই আন্দোলন কৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব পইচা চাৰে তুমি ঘৰত বহি গ'লে তোমাক মুখৰ আগত আমি যদি নিজে হিমন্ত বিশ্বে আজি কিমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে যাব তোমাক কৈ দিলে মই ভয় নাখাওঁ খণ্ডবাক যদি এতিয়া গৈ পেলাই তেওঁলোকে যাব মিনিষ্টাৰক লগ কৰিব ৩-৪ হাজাৰ টকা ল'ব লৈ হোটেলত ভাত খাই তুমিয়ে দেখোন জ্যোতিমাই দেখোন জানা এইবিলাক জ্যোতিমাই জানে এইবিলাক কোনেও নাজানিলে জ্যোতিমাই জানে কোনে এইবিলাক কথা আমি নাপাওঁ তেওঁলোকে বুজি নোৱা আজি তেখেতসকলে বহুত দুখীয়া দিদিৰা হেৰি Adun tu abirta puthodlang pontu sineng. Diphu parliamentary constituency congress aparty pen MP kethur dunji abang Joyram Engleng pen alamthe. Jongsi Joyram Engleng MP haidundet pulote keching CK article 244A pachun vegji lapen hormu horta ador ke so apod ador pejum ji puta nije pon. Joyram Engleng kaninje thuke congress ai leke hailote article 244A ke chunvekpo. Athema Rahul Gandhi amatsi aphi Indira Gandhi ke mang tekang akam pachun vegji pu radaphan lamchak ke pitang do puta nije pon thu. Tangte arjupon sinang alangli pen kaninje pon alamthe. Sinalila looks of election of her to see. Excuse me. Sikat ang political party naman kanya dulu. Mana individual kajisi perusahaan manfaatan. Naman ke parti itu kajisi kan dua pemilu. Dan ini datum ada duplik lo. Rong itu depan program kontrak semar dan jengok. Ketika program itu begitu. Memang karena contoh saja. Tax na ke so kayo na ke so penjelo. Mu hatara na ke so pen monito ang body language kelantan pandacing ke jethan pen lang ten proses tu ma persona ten pensi kampe ni ponmom. Ang rin katan lo. Bukan ni lithan lo.
Muni dah tu, sikit kanpen, dah pen body language sosial, meeting, pen, kerja dor, muni tu yang pulau, mudi kipu aceh din itu kan, kiwan jip buat bangkek, non bangkek ramah, kasi orang ni, orang di nasional konstruksi, keciwan tu, begini mah, ini tu gaya kementri bagi klaim tidak kuat dulu. Lah, dah kalau kicau jam, inilah nona bagi APHLC tu kita pupuk. Lapen ASDC dia pupuk lo. Lapen BJP tu mana nengi bom lo. Ini tu anak tak nengi tu do. Kita ni tu ke alidar tu nengi ada. Nipi komitmen ni parliamentary ni artikel 244A implement dengan tu hendak tutup. Itu government bang tu. Kemudian Rahul Gandhi ke dengi apotes dan itu belum dah tolong depong lo tai. Orang itu juga bonglo kucing po seka. Ladang hang jujur pijuan po. Delhi le rang. Itu make Rahul Gandhi ke itu mak litar lo. Lagi kan Delhi besi dengan tu. Dipai lo na. Government send lo na. Sampai itu break. Yang tipu. Itu ada 44 implementation di non homogeneous kisu, tax kisu. Depends on the kisu tu mana perang job kat biasa. Non over doi tu lote bangpan sikit. La putih baju kan bangpan sikit. Job kat pilo ke kita kai kan. Pen kontraktor semar tu mana bene lakep tu orang supaya tu kamu mau kata. Phát triển tu nên po, nó pen kutia kampian dong, kutia yang se, kami tu mah beda, no, hai abang ke lang ponto, pen rong tu pekin tu di, awal saya kutia mah realis skim pun hoy, pen lem salong sang, Pherangke tapi piji no dok kilo, no nama len powen, saya cái cô bằng cái cô sang long lo cô cái cô chụp quan long cái lên kia sang bên mình luôn làm chuyện đó của hắn đó về electric đó là cái số gas đó là cái số là hết Congress bằng lo được thế có mấy đó nó tại đó là politically ya cái announcement politically ya cái step cái đen mà cái này có thể Pero ¿por qué? Ya long tienda partículo de long tienda de ética. Anda ka mata itu mata. Dahil itu malong kay kita long dali. Ano is wala pa ano si Beba dum. Pero na APHLC la tumang ka. Tilga bang puban tu lagi. Ma Congress panel lain kita kali na tumbe. AJP pe Loren Guti aparty pensianan itu. Anggaran Loren Guti aparty lo itu belum mengibat dulu. Dalam tu mengendarai untuk belum mendali. AJP. Jatiota Badi Party. Satu mau pensianan. Perempuan kan pilih presiden. Non election nak lew sini lagi mana. Politik kan motivated lah bagaimana itu enggak. Sidang kan. Tu misi diksi power silo laptop mun ada loke mun nege jema mana Ningkan capsule silo kansilong kedo wala soal laptop mun nege jema non election nangi pertama tu lo election na prang apa nani bijuan lo Supreme Court atau parti ke pitu thabe nele se la juga political alam so Jisik pun itu mengalah aina long itu Supreme Court belok itu la sorti pesi dok perbilan itu kan lengan ain ke itu berarti pengen naik de ain ke itu kan tado boleh isia nyai ke dan tuju mata usaha sedar lah ke larang isu dengan subin de lain berat san trong thui nang ni rồi itu dah dia bangkit thui nang ni Yang dia mak klaim non yang cuma long council long full majority tu
Bang Pri mereka BJP, MP nuweta BJP. Boleh nantum mandate bang ke complete mandate nantum long dolo nantum ke rara pandi ke umpui lah mandate ada bang ke itu. Tapi aing ke kado work president. Kongres masih prek belum. BJP kan kaprek. APHLC na kaprek, buat kaprek party bilang ASDC itu karena kaprek bukan kalian. Ain pula ada ain pun. Supreme Court pemagipu, apa yang lakukan bidang pemagipu dah sontim. Oke mira, ini cuman na. Kada buat cerat itu loh na. Non kada buat tahan yo loh. Jadi duk dong awak begitu. Kimi keluar konferensi bidang politik dan kongres tu non type jadi point kedudukan orang so dia penting tu dia mana so skim kerana politik so high dia tu kita implement pun ada tu kan website kini teknologi pun jadi kalau gue orang kecil sekarang kan kira itu penting high mana so penting kini dia pun Adun thua birda putholang pontusineng. Phangcherop Rengma rong SDB pen BBDC atovar Koilamati pen Phangcherop atovar Sorkar atum nang semar pithapu kachoningri pon pado. Tangte SDB pen Pherangke athengno nang kaning jedun alamar jupon iksina. Phangcherop Rengma SDB Phangcherop lo. Nan tungguan posi ini alam banke jual pringpo ma ano stame nan kita tanda pringpelang ko along banke ini arong thau lo stame jek pene santi along roi posi jual ta himno lab lo non ge rat misi songkong lo kedami jawani ke dami stame songkong lo tasi bil banke bil pine ne ta chini ne stame jonsi bil pele punde contractor tumta kam kleme songkong ne stame sarkar tum ahin pe jonsi bil pira tuar banke klempi prabjin ke pen klempi le punte li arong po raga tumta ako kecil 17 nus duk dan som bong nong long pho ban ke asap hormu ban ke thoglo kam ban ke pengpila ako na baki an ban tu ke nong ta orelang de las contractor tum ta rad phang kang hom pen prabjin te pen tempi sante me pai pisi contractor pandan chune rilo sarkar hin pen jon sit tang ka maha pipilan le punte payment pira contractor tam paklem nang ini na non ke rada tum gari hom nido lata ke dam ke banda la somkrim lo a gari ta heno lab lo tuar ta dam upai jel la si sarkar hin pen prabjin pen lansa tuar putha lang pisonte ne arong ipusi mata contractor ban ge dilip binit saha binit saha they are contractor mata chini bameme amasi la pine payment alam ta chini ne dalo la contractor ta chini part asi contractor ko ma contractor ban ke claim ga sabai claim lo stame non gari kethi ko hilal masi non ge tuar ta hinor lavlo asi atomnos council along sarkar ahin pe prabjin pen claim piece ante lansa tuar pin piece ante e pai pasi kamatha Adun thua birda putholang pontusine. ASDC Chari Asong klembangphu Daniel Teron pen APHLC Asong aphan Ningkan pho an ASDC aphan lok na kasorsar pua koi pisi Pherangke mai phaponsi APHLC aphan lamoi kipi. Oton master kimat kiti mahin pen
welcome lo. Jadi press aporte la peningkir tumbang kehan kena sebelum makai sedang kang Ningkan ko kumi tu midik penceng lo Ningkan ko APHLC atau nilitu ASDC atau Sorkar langsung reply nilitu aku dah kilo saya tak kipinangi topik lah Ningkan ko nak Sorkar lama tu last 5 years langsung reply si nilitu tidak pun alang litu yang pulau isi lama pakai ASDC atau ke regional party yang APHLC pansina Sorkar. Seta piniar ni anta nelitu APHLC pan Sorkar sepinla. Nelitu clarification sikit answer si pichot lang. Arlang so answer bake Ningkan phone ka Sorkar po kipinang itu piglan. Iphongwe da press conference no bake lake atum nang ka Sorkar po at nelitu reply yep bake Lasi langsung clarification bang si pini nelitu kita pancing po media long sosial media long aku dah nelitu pibom lagi nelitu me Sorkar kali APHLC pe election tame pura pet nak me joint candidate seat sharing tame alliance tame acak tame seta purna aku nelitu tiket hang heki Jai kata kan dia sempurna di stecok. Salah tu poin. Lasi nelitung ke kasorsar kali reply sing pichot malam sih. Last 5 years latung APHLC atung BJP apa kasorsar se, Kongres apa kasorsar se. Setelah ASDC apa lok si kasorsar. Masih langsung a reply bangke nilitung kipiye bangke la non MP election osik. MP election a result hello. Ningkan po kedam tak nilitung bang APHLC na Sorkar. Na sa reply bangke nilitung ASDC na ke. Tarik clear na sa reply ke lo. Nilitung pisi la tung bang ka request ma ka advice ma langsung alam aparty pega po. Kongres pe natung kacipati boga leke first part ke natung chilo mo jai kathara ba nehelo alliance candidate India bloc alliance candidate tu ke Kongres tung ke immediately react lo kumati alliance long sing by weping kan sialang lima ke declared that react lo Kongres tu counter that lo ala sa reply pihai ma jai kathara pihai ke answer ma se avelang ASDC benda audisi claim rapet movement da claim rapet na mu election nang le lote seat sharing tame allies assistant ben sen tame ayat understand da me bang na tulo la ta damju ta Kongres lo si tidak pun mati lasi lahai kat do we akhela ke lake in one way directly or indirectly BJP apa election ka tihai kama bangsi APHLC mate jai kata claim lalu lasi la Kongres long kidam la pen APHLC pen ASDC atu pen claim ka pet pepo na so le bake non hacking June tarik clear ni lang so reply pen they will get bigger service lai silo hini ala ma bake APHLC te mane le tu 1969 1972 69 ke Assam reorganized lo Meghalaya lapen 1972 ke entire northeast masih reorganized lo halo bang tu reorganize anda central government itu ke proposal ng kilometer seta APHLC a leader kung betrayed Congress a leader kung chinkima joint conspiracy le APHLC lapen Congress ng joint conspiracy cleansing 1969 la Assam reorganized hota lapen la 1972 northeast reorganized apa nene tu autonomous state long le Karbi Anglong lapen institute mate Karbi lapen di masa tu ate 1969 ane kan mistake le government itu Chini lo mistake le tang lo bang masih
1969 ang mistake abang ke 1972 Ningkan correct some claim lagi matu sita that was not done lagi malu APHLC kan Congress kan kitok cepo APHLC tu kitok ciala ma bang ke kadu ada cini no atela tu negotiation no entire process negotiation bang ke Karbi lagan di masa leaders bang ke kan pun what actually transpired in the entire process of the negotiation. Masih Karbi lakan di masa leader pun ke optional level si piko. Po bang sini beda tu. Motor mesti dalam Karbi Anglong lakan terus arah ini. Api sini lo lakan game ini. APHLC conference 1969. Turalo Garo Hills lo kimang sila salam sini lo. Mata kacini dah keceng lagi. Kalau delegate session lo. APHLC secretary bang report ki piu. Hadak kan se chini lo Karbi Anglong la peninsulas delegates itu kan. Ye Karbi Anglong la peninsulas sarap kan autonomous state ko menak. Pidat lo optional level lo so diko. Secretary report lo kala so chini. Hadak mati Bapram Singnar pen baralong terang tu protest lo. Latu meno. APHLC Karbi Anglong unit a leader kala maksud. Presiden lo baralong terang secretary Bapram Singnar lo tu hadak masuk protest. Kita protes kita akhir bang kita tu pulau itu Karbi Anglong wang yang siwai. Kita Karbi Anglong otomatis tahu kalau dalam satu kongres tu sih cari ke kongres tu tak prokredat lo. Masih tak bang iklan dah. Karbi Anglong lah pensil so otomatis dia nak APHLC pe kongres tu join pun. Adun thua birta putholang pontu sinya. Dilay along dampar pen Sorkar ahiring tangrak kachitong. Here po ni Phaing Koilamati CR ni Dilay Police Station ke Parlo Dilay Sarihajan atovar pialong. Dampar registration number AS 13C5735 lapen Sorkar registration number AS 09J6377. Cepatheng no ahiring tangrak pen kachitong. Upay ki miyajok aphan ke dam ki avela. Labang so kachitong longlok laki anarlo por phai job 30 malong karabang bukajan dam bom lapen dam parabang arlong kar thangpon dilay anak ke pang no hutsi kupi ko son pen ne dila high school parchet along ahiring tangrak pen kachitong dilay police pen adung anpali dun si arenga hu kiso det atum aphan medical anponlo lapen kadoko ve asai stami chepari deng ponlo. Pinia Birta, Lapuan si Kangton Pon Iglo, Nanglang Dun Igbom Tha, The Leading Site News. Do me thak me Kardom.